taj strah od odlaska visokog predstavnika ili modifikacije uloge visokog predstavnika je opet iracionalan. Ja isto mislim da visoki predstavnik neće otići dok se ne stabilizira situacija. Međutim, ako neko računa na to da će opstrukcijom procesa i destabilizacijom društva, da će naići na razumijevanje u uredu visokog predstavnika ili općenito na međunarodnoj zajednici, bilo Europske unije, bilo američke administracije, koji promatraju što se ovdje događa puno više nego što mi to mislimo. Čak i kad se ne oglašavaju i kad šute, ništa im neće promicati. I ova politika koja je na neki način, kako ćemo je nazvati, evo ja sam rekao šatropatriotska, nazovimo je kako lažnog patriotizma, na neki način je već dobila pljusku, ali se ne predaje.